Юрское свято, юрский обряд будзе няпоўным, калі не будзе каравая. І сёння мы таксама падрыхтавалі такі юраўскі каравай, карагод. Вось, і зараз мы хочам гаспадара заспяваць песню да гаспадара гэтай крамы, гаспадара Ігора, прабачце. І гэта звычайна такі абрад ладзіцца ў Жыткавіцкім раёне, калі пасля асноўнага такога дзейства зусім усёй вёскай людзі абходзяць кожны двор з караваём, падымаюць яго каля двара, каб гэтым двары быў уражай, было ўсяго. І гаспадар адорвае тых, хто прыходзіў з пажаданнямі. Жадам этой краме, щоб тут всього було багато, щоб вялося, щоб були такі файні майстри, які тут створили таку атмосферу, щоб господиня, яка допомагає господару Ігору, Світлана, так само хапала емоції тут завіхатися. І дякую за такий теплий прийом. Каравай, каравай, мы тебе нарожаем, ой, венце, венце, зеленые первенцы, ой, венце, венце, зеленые первенцы, тебе нарожаем, Бога прославляем, ой, венце, венце, зеленые первенцы, ой, венце, венце, зеленые первенцы, Бога прославляем. Чешем хлопець коси, а дівчина коси, ой, венце, венце, зелений бервенце, ой, венце, венце, зелений бервенце, пожену ми воли на Юр'єву росу, ой, венце, венце, зелений бервенце, ой, венце, венце, зелений бервенце, карагод, карагод, ми тебе народили, ой, венце, венце, зеленые первенцы, ой, венце, венце, зеленые первенцы. Просим гаспадара надарыць валачобнікаў. Вось, а всіх гостей просим почастуватися караваем, паколькі само свято Юр'я заканчивается таким урочистым частованием. Нравятся подарунки? Нет. Краму разорить захотел. Не подавайте, забирайте до другого коня. Законі Василю треба конта. Якраз.